Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka ni ka app na ka Play Store. Hatu pikwa bagi janjong pikin kuit bah, benar kam, daka Oswell Soup, hilaban yo na barok kidukan. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabenta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na benta ke jingkuli ka jingseo ka baret but hilaban layu ban kuli da ka education loan. Hilaru ban syukola ho number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu laisan, arn riwe kandai pra. Ïing juga MLA ke East Long Constituency ke Dr. Ampareen Lyngdoh kapadan halai mkra kala Shah Kawang mau hak janmi jong sngi hat majai ke khatwei terik naitung arja apulai halor gani ke jingja ki pulet kalai mkra police station kelayo okam Uwei brio marsin jo jing tep yakni ke bati CTV kala lech Ïing jok Dr. Ampareen ban kli benya halor gani ke jingja mat hak balapoi hangni lai i bagi pulet bagi CRPF kila pahara Ïing jok MLA. Ngayon ko niyaw kat na minute dan Kawang mau ya ke Ïing immediately ngilalet officer jami balik spesifik dan mangap lawan sini dan tujuh di dalam position itu ni lalap wifi ladap overpower bagi terakhir lai South Liki mau Kawang ke Ïing pas yo betul kat white kasih kan white benar mah ladap overpower la rayu sya nak ni lapa gas reset position kengina eksamen ada beri upapiang na dan cindunana tak Shah na medical ket kumbangi tip tang iwe ni obat tang iwe let's see ngidang interrogate you you also dan kuipan otherwise kumbalong ta tang iwe ni bayo obat mah kejang tu nyo spoa itu baru ini kan Ïing ni asu ke bariu mau gina yang mare sebab le pe lap mau dan ila cek CCTV ala prio tinggi dengan wat baru jom ikas Ïing tinggi dengan la ya pet ta sa pang wan pai biang prio một con biang no mau dan sekawat ti tinggi yo punya keni no pe marba hati mang la pet CCTV la I ka pemriam jumu tang la identify no mas menung tu yo keni no white mesti juga kan. Ngah alhamdulillah so bahaya kata kajing long kamera clear bah tang mai so penyap like tin penyap tin. Minta hi dengan nalor juga kata minta lawan nak kulit ikla. Hadu kata bangan ong hai tiksa tip tambah tikna ba sa maki. Kamaki. Ngan ong di bang nang batai nama bangam yo kajing smart amtip kan. Yudi di kuwi jajing di tengam tip tambah orang ma udan nak sense tengam tak jing berngam paju yo kubot benam jing pe tu CCTV te dan marway tambah tip tu yo mau nai ke totally tip man dai tang we mau asan ti mau dan se jing dan yo dan cetu di bar
Kibai dalam bentau tu tengah betul dia ada dengi cek CCTV tu kawan hadu ni ajan Ïing tadi tamu malu. Kawai kamna si Jong lapai dia. Kawai baca ni kalian lu bila dan kima alai linya yo ni apa kompon ni. Mang ni tengi dan mau. Kiri link tu kan. Pajudan di sini kok. Ngam nak kata tengah nak komandi. And ada investigate di police department bagi saya di kes. Kita di police lara police custody interrogation is going on.